Busa yehwe video ya etwewu ya eburi ekuapem Odwira 2025 Joda activity anewo ho na ochirima eribu ya na Joda na ne anewo ho se mpehini soja ano na wodi ebu Odwira 2025 ano nti na mpenyin apenase na orikwen rura nti yabwe ya obokun ya na amani eni amamere kunso eni didimboja ebu form ti ono na obokun ha ore no kono ya na Chinini and the Bria Nanyazi or every grapping assassin. Come me and try. See, according to your course, we believe. If you say that time na watching Grura October Yankwesi eburi ene ukapem adonten hene ana onkwaso na watching ntina bia atenase enin atenase awohwe say na napa betenase ansana onahye amane ene amamre no ase nti aha na obia atwen na bibia ye ready ujana no son eye uja akasi ebisa yesin akasi ebisa na wodi egukono na kwanda ofa so awosoja usiba mayehwe bibiri bai mu abrofo ebifo penin ene mufra na ehu efenso Mafo iyi ona mukatra usao pa nyina no wodi gina na tata na ampanso awoba ti enche na babedu so hwa bomo ya okuya na kirese nana erba yao nana ababedu ti nana ababedu di na kirese bia baba start tina mpenya tenase di mama yenhwe kwan a ofa so a usuja no jabusia teyehwa gun bayre ene snap ene eye ogwana ojina ho na sabri ebri kura ne ekapama don chinura na otobo jankwesi ni jase ena ekasan anaka chiensi baby edun onye amani ene amamre no na okwanmu na ho no feni afi Odwiran na jase sai katra achire nana nti aha na owa be sujan ne mum jana no son na enwo se bie hu enwo se ai wonga nipaku bia won na enwo se wohwe ne jaso ne baso nti me ena wo ehwe ne na enwo se yehu nti mpanyi de ye ntama ya ohun ekata wo hu nyina na nya asem ketwa se na muhu ore kata wo hu nyina ena amane ene amamre kwan so no usoja no na kwan aja no fa so wo mu de me no yenim but na yefe
Ti ebehwe a nwusi udi kempu kakra sana gya no asosoi ebusua ma yehwe nti bra gya no anoso wie no yani geba ahemfi yani geba burman ifise na officially no odwira abaso na odwira ano na onabue no yani geba e titisi agya na so ne de na ewo se mpanyin yi ntama no efi wo ho se ne be ya ebehu se ja ena edawi na mpanso ehu na baabi wo ho de amentumi mfam bem eye bra wotwa ugan no ekon no de no mogya no gu gene mu no ho mentumi mfam ma nti meyi ho na fim de se hwe mogya na egu fom ho na eye ugan na obokon ho na yehu ni mogya ena egu fom ho nti ha na fe ni jaba pa na egweri webo na chema fonso dia sawo utwa wana asipapa na enye easy na mechi afashe ase ewo memha na eburi mane ene amamre na esewani pa sina na hemia na otewo jana de ba kon se jana enum obi anfa fitai mum bia nyanhwe buri amane ene amamra yefe jebusia na nea ekusi ning